Mi smo počeli 15. augusta i sada radimo na praktično popunjavanju snage i izdržljivosti. Momci su poprilično orni za rad, ima nas dosta. S obzirom da smo doveli, odnosno imamo tri novine u našoj ekipi, Luku Martinovića, Tonija Turkovića i Kornju iz Dinama. Sljedeće nedjelje nas očekuju prve pripremne utakmice sa ekipom Novog Beograda. Kasnije ćemo odigrati još nekoliko pripremnih utakmica, kontrolnih utakmica, tako kažem, sa Obilićem, Novim Beogradom i Inđijom. Da kažem da su protivnici uglavnom iz višeg ranga jer je cilj za ovu sezonu praktično visok plasman, možda čak i da pokušamo da uđemo u Super B. Kako idu pripreme sada? Pripreme su teku zaista jako dobro, kažem, već sam rekao, momci su poprilično orni za rad, bila je duga pauza i čini mi se da sa postavljanjem visokih ciljeva i oni imaju veću želju za rad.